Aduh, sing payu nulik semangat no kene tepuk kapos, matur labur. Oh, rata-rata mau tagih sama kene kata wonenyak melore ban. Rukuit lah, kan caranya nih, pangidang ruko cucuwe. Woi, nak mugang ini ramai kena teko. Cuman, ini ada timpal-timpal teko. Ruko sing lah apa bang nih dong? Lah dia. Aduh, radong dah kau yang keto-keto di pondok ruko kena sendawang kewarung aja. Cuk, coy, ada dong nenek-nenek jak uang basang stok kayak nenek-nenek nih. Aduh. Wow, ini aja kau foto nana. Kak, hei kak, kalau ada timpal teko kak. Apa yang ada timpal apa kalau bang tadi? Kopi kan bang. Coba apa? Ada dong tak koning sing lapis koning. Kan kak jadi pisah ke warung. Sing lapis. Panglah ruko kan kanggo. Tuh berruko pantat. Wah. Neka nih jadi sinawang nak truno nak muda. Dong ba jadi nak truno. Kene kak nak truno dodona nak ngeruko. Kak nih nyoh kak nih. Nyoh nih nyadan nyoh. Di 5 tali bungkul kak. Untuk lion nih punya nyohnya alat nih nyohnya. Kalau kopi sing ado. Pengado nang sekat tali kan kangwang kak. Kene nah. Ya nale uli di umur ci ngudan. Bayun cinu gancang kak ne berdua. Benda ni cina yang menek kak udah ci menek ulung sekarang bangko. Kak di kini ne pipes ne daken kantong kayak pantat. Lah kai. Jadi mau dadong kita gen mo. Ini nawang itu di selepetnya di pungsatnya nang misi itu bungotnya misi itu cara. Oh tuh masangol dado masing lagai. Dan ake kaget dan bina pipis ku pedek ku udah bayan ci masuk leng pidan. Mau dong ci dakin. Ada melalung mantap tapo sebenarnya jak mulai ini. Mujal was, kamu jadi tuh. Untung ai banyak kai. Ale kaki joto do bang ngamul buat tuwo kene radong kene ajak ini di pondok kene. Nah, coba wan pro tengah mah. Jadi kangwang bawa di umo ada nyoh gitu cang jadi kalau ngalap patut kupang menek. Patut cang kalau menek nyen gitu. Pedalam masih bertuwo kene. Tapi kenang masih cang masih kalau kewah. Yang banyak keto sejak dong angon dong bukan ti ulung bata belum banudok nyung ulung itu det labah lah nyung di be. Nah itu jadi cang ngalih kaki dong. Alih kaki itu bang alin dadong kene di jalannya nan.